بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آدميدو الله سبحانه وتعالى متوري كما إله سبحانه وتعالى أوغا وانت كمو إله سبحانه وتعالى أرغند من مقامك ಹುಟ್ಟಿ ಹುರೆ ತಿಬೇ ಫುಣ್ಣ ಅದಿ ಅವನುಗ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸ ಹೆಯೋ ಕಮಕ ವಸಿಯ ಕುರ್ಮ ಫುರ್ಸೋ ದಿವ್ಯ ಕಮಟ್ಟಕ ಹಮ್ದು ಕುರಂ ಎಕಲಾಂಗೆ ಹುರಿಹಾ ಕಮಿಗ್ಗಾವೆಸ್ ಮುಳಿ ಇನ್ಸಾನಿಯತ ರಹ್ಮ ಲವ್ವಾರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಹುಕುರ್ ದುವ ಹೆಗ್ಗ ಖಾಸ ಗೊತೆಗ್ಗ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ತಕುರಾರು ಕುರೆವಿ ಮಿಸ್ಕಿತ್ತವುಗೆ ಮಿಸ್ಕಿತ್ತಕುಂ ಅಗುಮೆನ್ನಂ ಇದು ಮುಂದ ಅಡೆ ಕೊಮ್ಮೆ ದರುಸೆಗ್ಗಾಹೆಂ ನೋತ ನಸೇಹತುಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಬಹೆ ಅಗುಮೆನ್ನಂ ಇವ್ವಾದವೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಿದೆಗ್ಗಾಹೆಂ ತಕುರಾರುಕೊಂ ಅಗುಮೆಗೆ ಕಂಫೆತ್ತವುಗ ಜಹಾದವೆ ರಂಗ ಬೀಲೆಗ್ಗೊತ ತಕುರಾರುಕೊಂ ಇವ ಮುಂಗಣ್ಣಾಡೆ ಆದೆ এই ವರಂ ಮತಿವೆರಿ হেয় আমলে এই কোন আমলে বা আদে এই তাকওয়া ওয়ারিকান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকওয়া ওয়ারিয়ে তাকওয়া রুমে বুনমু এই ವರಂ ಮತಿವೆರಿ ವರಂ ಮಾನಫುಂ ವರ ಬೊಡು ವರಂ ಮತಿವೆರಿ ಬಹೆ إما فرطمس الله تعالى حضرة مكمان ميهك وصية كرم كورين واهك دكا نفسك نصيحة لبي غتمتك مسك كورنجه يفهوغا أهم بيكان وصية كرم أنغوتك أهم بما ಅವನುಗ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸಶ ತಿ ಇಜ್ಜತರಿ ಬೇಫುನ್ನ ತಕ್ವಾವರು ಮಟ್ಟಕ ಕೊಮ್ಮೆ ಸದ ಹೇಯೋ ಅಮಲೆ ಕುರ್ಮಗೆ ಹೇಯೋ ತೌಫೀಕ್ ಮಿಂಬರ್ ಕುರ್ಬಾಶ್ ಆಮೀನ್ ಲುಬತಿ ಇಜ್ಜತರಿ ಬೇಫುನು ತಕ್ವಾವರಿ ಕಮಕಿ ಕೊಬಾಬಾ ಲುಬತಿ ಇಜ್ಜತರಿ ಬೇಫುನೆ ತಕ್ವಾವರಿ ಉಮೆ ಬುಣುಮು ಐ ವರ ಬೊಡು ಬಹೆ ತಕ್ವಾ ಅವರ ಮುಗತೆರಿಯ ಬದಗಂಗೆ ಬಾದೆ ಅವನ ಮಂಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮ ಅವನ ಮಂಗೆ ಈಮಾನ್ ಕಮ ಅವನ ಮಂಗೆ ಹಯಾತುಗೆ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ತಕ್ವಾಗೆ ತೆರಿಯಂಗೆ ಬದಗಂಗೆ ಬಾದೆ ತಕ್ವಾಯಕಿ ಹಿದಾಯ ತಕ್ವಾ ರಮಕಿ ಹೇಯೋ ಕಮೆ ತಕ್ವಾಯಕಿ ಎಬಿಹುಂ ಇಸ್ಲಾಹುವೆ ಎಮಿಹುಂ ಗಅಮೋತ ರಂಗಳು ತಕ್ವಾಯಕಿ ميستكون كرمون أن جوس كانت تدوك المفه الله سبحانه وتعالى إكون تكون ما توري وانت جبار وانت رسكلاج سبحانه وتعالى أمر فلك يمن تريجتون لبوتي عزة تربية فن تقوى ركمكي الله تعالى دينك تقوى رمكي और मैं इस्लाम कम तेरेगा इस्लाम तेरेगा एम्मे मुहिम्मु अशगन्नोमकं अशगन्नोंजे एम्मे मुहिम्मु एक्का तक़वा नुदा और मैं हया फुरी हम बगन नुदाने तक़वा वेरी कमा नुदा और मैं हया फुरी हम बगन नुदाने एक ही बितो एकमा हदी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ميستكو درجة أفضل واكمه
ekamuga sabun Allah subhanahu wa ta'ala e bayaka kuremu anna faafata fussawa debbawa kame emi hunna kurefa hunna faafata bes fussawa debbawa kame la ilaha illa Allah kiha mati veri kiha bordan hori kametto duniya akhiratuga ves najawawen hama ekenamaki taqwa verikam lobeti izzati ribefun Allah subhanahu wa ta'ala kid qur'anuga wahyi kurwa fawe ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah Allah ta'ala kid qur'anuga wahyi kurwani ya ayyuhan nas imme farudakan nennu Allah subhanahu wa ta'ala mukhatab kurwani ya ayyuhan nas إمها ميستكون الله تعالى وحي كرمني يا أيها الناس ميستكون اتقوا ربكم تبامهم جبري الله سبحانه وتعالى تقوى رواشة الذي خلقكم إكلانجي تبامهم أفدي رسكلانجي من نفس واحدة نفسكم أديس إكلانجي وحي كربا فغي يا أيها الناس ميستكن اعبدوا ربكم تبامهم جبري إله تبامهم علىكم كراشة لبت عزة ربيفون علىكم كرمكي أي تقوى بريكم كينتو تقوى بريكم نين هتكم علىكم من أدا قراني فريهم إكو taqwa beri umattaka alugono min warak burakom masage koranjehe adiwas Allah ta'ala wahyi kurwa fawani ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ta'ala wahyi kurwani mistakunne تبامهم الله سبحانه وتعالى علىكم قائم كراشة أدي هما كشورون إكلانجي تبامهم هدي رسكلانجي أدي تبامهم جي كوريجو متوجه ميهم بس هدي هما رسكلانجي أي تبامهم تقوى ريو متكاي ما تبري وصية لبتي عزة ربيفون تقوى رمكي أي ألوكمكي ألوكم كورم بس دنني هما يقطع ألوكمكي أي تقوى بريكمه بونه بيجنج لبتي عزة ربيفون تقوى كي ألوكمكا نوامي إبس سابني أي كيف تو أي الله إكلانج ما نبي صلى الله عليه وسلم يكيم بيجتو midefaratum agumennan amuren asli kamuga wanama amurakan agumen kiyemen begatu adi hama hemme Allah ekalaga rasula kamakan nahi kurwa fi kamuga wanama ekamakun duru man amur kurwa fi kamuga wanama ekamakun duru rakka terbun taqwa berika lobeti izzat terbefunne Allah ta'ala yani ikhlas terbe hama ekani ekkawanta farateki Allah subhanahu wa ta'ala ye bune emihegge hituge emme fumminuga mi bastan bimbal negi Allah ta'ala ya kimentirwa mi ala evani taqwa barifa alako Allah ta'ala mana kurwa fa kamakan aragan jehedum wani gada kirtawanta Allah subhanahu wa ta'ala yang enaga hituga taqwa barikan watima nunama komme fada nuba kamaka bes insana kan aragan vidane Allah ta'ala taqwa wari hitaka mi huriha kamakun mana begin ibade lobeti izzat ribefum bima taqwa ki miha islah qura ma asase taqwa wari umaki miha ge hi tohir quraache
එහෙන් වීම තක්වා වරිකන් මුහිම් වෙගින් මි අන්නනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කිද කුර්ආනුගා අදි වෙස්වර ගින තන්තාංගා තක්වා වරුංග වාහක zikr කරවා ෆවේ අල්ලාහ් තාලා කිද කුර්ආනුගා වහී කරවා ෆවනි යා අයියුහන් නාස් මිස්තකුන්නේ ittaqu rabbakum tiabamihunge veri rabba tiabamihunge veri ilaha tiabamihun taqwa veri washe inna zalzalata as-saati shay'un 'azim hama kashawarun zalzalage wagutaki ei boduwagemba wagutake ballawa Allah taala mi ayatta miwani takura kurabbafa as-siga egga eta faharku takura kurabba ya ayyuhan nasu ittaqu ya ayyuhan nasu ittaqu lubat izzat al-bayfunne Allah taala kid qur'anu ko wahi qurbani ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum mistakunne tiyabamihun veri Allah subhanahu wa ta'ala taqwa washe wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi eduhaki emihegge dariyegge faratum ves kame fuddanu dene eduhaki bodu duhegge wahaka wasmi annani taqwari kamuga wahaka diku koroma fawga adi sallallahu ta'ala wahi korba fawani ya ayyuhan nas mistakunne inna khalaqnakum haba kasharun timanas kalanga tiba min haddawime min dhakarin wa untha firhinaka anhanege kibay waj'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu atibamihum eki tantanang eki sarhadda qabila ta gotuga tibamihum timanas kalange devvime lita'arafu tibamihum ekaku aneka denegato mattaka inna akramakum hamakasharun tibamihum gotereng emme heyo hamakashawarun tiyabamihun tereng emme rangalu emme ma begemwa mihaki indallahi atqakum Allah taala ga hadratuga emme taqwa wari nihaya ehim bima Allah subhanahu wa taala miwani taqwa ehim ichchaka ehim kamaka ala nokiyanikan yadan kurbafa agun menge hasaba nasabakum nuota anumange kulaykum nuota anumange mustadikamakun nuota faqirukamakune Allah subhanahu wa ta'ala taqwa ye mizanu kurabba lubati izzat al-bayfunne taqwa veri kam wasabun insana mative enage daraja Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga ufudige mi annani ehendima taqwa ki aadage wahakenno ekam bayan kurba kirtu qur'anuga Allah taala buddhi veringe namun nandemun emihunna mukhataba kurba ekanaga wahi kurbani watazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa wattaquni ya ulil albab Allah taala wahi kurbani watazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa tebamihun itur kurashe hama kashawarun emme moluwegen ba itur kurumeki ei taqwa geterin itur kurume lubati izzat al-bayfunne yafahuga Allah ta'ala wahi kurmani wattaquni ya ulil albab buddhi ge ahlu werinne tiyabamihun Allah subhanahu wa ta'ala taqwa riwasha ei kiveto taqwa verkumuge mewa ke koba taqwa ermu meenaki ei awmen insanaka duniyega hasil kurvene hasilennu lobat izzat al-bayfunne taqwa ge emme foni mirukan awne dunimatiga hasil nukurvidana ege emme foni mirukan awne hasil kurveni ukhrabi hayatuga ei kon kametto taqwa ge emme foni mewaki naraka ge adabun miha insana salamave gada kirdwanta jabbar wanta Allah subhanahu wa ta'ala ge russuma fussewun liuma fawga
emihako suwarugiya diyun ei komme mihako was emme ummidu qur'ane emme bodu en heyoka lobati izzati befunne ehmbima taqwa rumaki islam kama taqwa rumaki islah kuruma taqwa rumaki iman kan macca ara uturigi aragen diuma taqwa rumaki awnaga amal tan islahuma mi huriha kame gulida me fonda kantattake taqwa wari kamaki evs haligga Allah taala nurusaba kantattake kurumenno ehbima taqwa wari kan muhim wefa huriha kamage macca taqwa wari kan khasa bagende ay Allah tabaraka wa taala ge hadratuga matibiri fawa kamaka vatibe lobati izzati befunne emme mativeri kamagge gotuga awunmenge muli hayatuga ves emme bodan ituru kuranje kamaki taqwa arikan ituru kurumattaka awmana kuruidane emme muhimmu kamaki Allah subhanahu wa ta'ala matin haduma kuru awunmen komme tanegga vikamuga vias awunmen komme sarhaddegga unukamuga vias Allah subhanahu wa ta'ala ki denodigamba farate kamuga emiyege hituga bimbalu nigi fawanama ei taqwa e taqwa ge sabun ena faafataka durkodde lobati izzati befunne Allah ta'ala baddalwa insana e ilahu ta'ala baddal kura iruga ena ge faafata fuye fawa miha ena ki baajweriye ena ki ufa wane mihe adiya mehemme emihege faafata ena ge fadun fuye fawa tan ena fenna hindu ena ufa quran e huriya kame bes nafi ko duwa dechaki taqwa verikan lobat izzati befunne heyo amal kurumattaka taqwa rekamaki ei muhim wecce ehbima emme mativeri adi emme kaamiyabo ekachaki wes taqwa verikan ehni taqwa rekama nuda Allah taala ya ekanaga ma rasula ya kimen terume naanana taqwa rekama nuda emihege amatoga ikhlas teri wes nuwene adi emihege amatoga teduri wes nuwe ehbima awunge muli dil ulun ufawari hayataka badal kollana echaki wes taqwa verikan alaya e rabba emihege rabba dimaduga onna gulun qaim koddi tanas kodde ma asasaki taqwa verikan Allah subhanahu wa ta'ala awmannaki taqwa rumal lobiwa taqwa rumattaka masake kora hitte kamuga awun hitte labwash adi Allah ekanaga rasulage basul taka irshad taka bodaba kiyementeriwa heyo taqwa irbe kamuga labwash adi hama efain awun men egotan amal kurumuga sabun Allah taala ge hadratuga awun men daraja ufuli awun daraja maccangarum sabun ebbes kada undagu kamen neti suwaruge diyumuge heyo tawfiq wes awmanna minwar ko devash wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh